Mohi e motle wa lenaneo leo le ratang, lenaneo la beke le beke, lenaneo la Sesotho Sermons and Programs. Wa amohelehile he mohi e motle, selemo ke sena se setjha sa 2025. Ke tshepa hore o se tshetse hantle, morena o ntse a o bolokile, ya ntseng a o tsamaisetsa tsatsing lena, sabateng sena se halelang ke wa hao wa ka mehla, ke Thapelo a Letete, ke Letete la Mohale. Ke na le moruti wa ka pela ka mona, ke moruti Nkwebe. Moruti, a ko ba hlabe ka madume babuhi ba hao. Ya dumedisa babuhi ba Sesotho Sermons and Programs. Ke sentse ke re ho lona mahlonolo a selemo se setjha. Happy New Year. Nnete ruri. Sehloho se moruti a mphileng sona se re fela ana o mathela ho hlola. Ana o mathela ho hlola. O sontso o utlwa hore se nonne mono mo seteng. Mme moruti o tla re manollela sona ka moo Morena Modimo a mo fileng ka teng. E re he mohi e motle ha o le tjena, ke o hopotse hore re otla ka mahlakore a mabedi, re otla ka Facebook, re otla le ka YouTube. O ka ikgethela fela ka moo o ka ikgethelang ka teng, mme re ke o hopotse he ka nako ena o nke metsotsonyana o nke link eo ya moo o shebeletse o le teng, o e romelle he o sontso e hasa he metswalle ya hao, bana beno, batswadi ba hao, basebetsi mmoho ba tle se ke ba tla fetwa ke lenaneo le monate lena. Ya ba jwale o shebeletse o le mong, ya ba ba tima taba tse monate. Hape he jwalo ka mehla, ha o na le dipotso kapa o na le dikopo tsa thapelo kapa ditlatsetso ho ditaba tsena tseo re tlo ithuta tsona tsatsing lena, o bo sontso o di type le boteng leno leo leng ho lona, kapa kanaleng eo ya YouTube. Re tla be se re di sheba, re tlo di shebisana le wena bekeng e tlang kapa boleleng ba beke ena e re tlang re e shebile. Ntle le ho senya nako he mohi e motle, e re ke o meme re inamise dihlooho thapelong ha re mema monga mosebetsi ona ho nka taolo. Ha re rapeleng. Ntate wa hauhelwa, ntate wa Morena le Mmoloko wa rona Jesu Kriste, ke rona bana Jehova, re qadile selemo se setjha, mme re ntse re o mema re o tswele pele ho nna re tataisa lenaneong lena ka tsela e kgethehileng. Re nehela moruti wa rona Ntate Nkwebe le lelapa la hae tsatsing lena, e leng bona ba tlang ho tataisa, ba tlang ho mathela bohobe bo tswang ho wena Jehova. Ke kopa ntate a ke a kokobele ho phame wena, a bue fela ditaba tseo wena o batlang a di fetisitse rona. Re thuse le rona, re lokise dipelo, re lokise dikelello le mmele ya rona ho amohela ditaba tse monate tsena tseo re tshwaretseng tsona. Qetellong ya letsatsi re tle re hobile molemo hore ebe re la ka ra ba le wena sabateng sena se halelang. Ka Jesu Kriste Morena le Mmoloki ra rapela. Amen. 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 Ha se ke tshule jwalo, ntate moruti, e re ke fetisetse marapo ho wena, ke re Morena Modimo a tle a o tsamaise ka ho loka. Ke ya leboha ntate Letete, morena a o hlohonolofatse. Babuhi ba kgabane, ke se ke dipedisitse, se ebile ke tolokilwe ya buang le lona ke moruti Lebalele Nkwebe Maseru kwano. Ke le dumedisa re le sabateng sa bobedi kapa re le bekeng ya bobedi ya selemo se setjha. E ntle haholo ha re re ke sabata ke phomolo ya Modimo, mme re kena sabateng sena sa bobedi ka sehloho sena se matla seo e leng potso: ana o mathela ho hlola? Ana o mathela ho hlola? Potso ena e bohlokwa haholo ha re qala selemo. Meralo re entse, dintho re di beile ka makgethe hore na ha selemo sena se fela, takatso ke hore na o be o le hokae, o be o fihletse eng. Mme potso ena e bohlokwa ho kenya motjhofane, ho kenya motjheso wa hore o nne o itlhatlhobe nako le nako hore na o mathela ho hlola kapa o matha hobane ho mathwa. Ana o mathela ho hlola kapa o matha hobane ho ena le ba mathang, mme o batla hore le wena o be karolo ya ba mathang, fela sepheo sa hao
ha se ho hlola. O utlwa hore sepheo e ka nna ba hore o be karolo, mohlomong o kgahluwe ke seaparo sa dimathi. Ka lebaka la ho rata seaparo sena sa dimathi, o nkile seaparo sena wa se apara. Ba o bonang ba bona eka o semathi ka seaparong sena sa dimathi. Mme potso ena e ba bohlokwa hore na ha o apere seaparo sena, a na o mathela ho hlola na? A na o mathela ho hlola na? Ho matha, ba bangata batho ba mathang re ba bone le hoseng haholo, tla bona ho mathwa, mme matho ena e fapana ho latela sepheo sa hore na motho o mathela ho hlola karolong efe ya bophelo. O tla bona le mokgwa ba tinneng ka ona ha ba matha hoseng, hore ho matha ho na le mekgwa ya teng e fapaneng, mme o keke wa bapisa batho ka mokgwa o ba mathang ka ona kapa ba apereng ka ona hore ba mathela ho hlola tlholo e tshwanang. Mme ke botsa potso ena, a na o mathela ho hlola? Ke ipapisitse le bodumedi le bokreste mona moo boholo ba rona re leng ba Kreste. E re ke o meme Mohi ya Kgabane, o ko tle le nna bukeng ya ke Bakorinte ba pele, kgaolo ke ya 9, temana ke ya 24. Re tlo ya temaneng ya 27 ha re ntse re botsa potso ena, a na o mathela ho hlola? Ke lengolo la Paulosi, ke la pele ho Bakorinte, kgaolo ke ya 9, temana ke ya 24 ho ya temaneng ya 27. Lengolo la pele la Paulosi ho Bakorinte, kgaolo ke ya 9, temana ke 24 ho isa ho 27. Re bala tlasa sekgele le sehlooho se reng, a na o mathela ho hlola? E re yona temaneng ya 24, na ha le tsebe? Hobane ha e le ka ba mathang lephallong, ho matha bohle, empa ya nkang moputso o ba mong feela. Mathang ka mokgwa oo le tlang ho o nka ka ona. Hape e mong le e mong ya phehileng kgang ya ho betana o itima tsohle. Athe bona ba etsa hore ba fuwe mokhaka o bolang, empa rona re etsetsa ho fuwa o sa boleng. O tla utlwisisa hore ditemana tsena di ntse di haha le ho tsamaya ka hara taba ya rona. A na o mathela ho hlola na? Temana 26. Ka mokgwa oo le nna ha ke matha, ha ke mathe jwalo ka hoja ke tlatselela, le ha ke lwana, ha ke lwane jwalo ka hoja ke otlana le moya feela. 27. Ke mpa ke laya mmele wa ka, ke ithapisetsa ona, e se re mohlomong ha ke boleletse ba bang efankgedi, nna ka fumanwa ke sa lokelwa ke ho amohelwa. Temana ene re balang, Paulosi ha a ngolla Bakorinte, o re ho bona, hlokomelang taba kena, hore lephallong, lebelong ho ye ho mathwe, empa ya hapang moputso lebelong leo o ba mong. Le ha e le hore batho ba tla beng ba matha ka hare ho lebelo leo, ba tla be ba le bangata, ba tla be ba balwa ka dikete, haeba e le di-marathon tse re di shebelle tsa bo Soweto mona, tsa bokae re di shebelle. Mme momamedi re bone qetellong hore Mohi ya Kgabane ho wina motho a le mong, eo qetellong e tla ba mohlodi, kapa bao ba hlodisanang bohle ba mathang lephallong lena, ba matha e tla ba bahlodi, kapa ba lakatsa ho ba bahlodi. Fela se yeng se lemoheng se fumanehi ka di-marathon tsena tse mathwang ke hore ho na le batho ba yang di-marathoneng mona, a ele fela ho thabela hore ke ne ke le karolo ya marathone wa selemo sa 2024. Ebe o kgotsofetse hore fela e bile karolo, ha wina, ha se taba, e ne e le karolo, ha tle a ena le mokhaka wa tlholo, o thabile fela hore
o ile a nka difoto le ba neng ba matha, o thabetse fela hore o kile a ja le ba neng ba matha, o kile a matha le bahlodi. Ke ntho mo kgotsofatsang, ke ntho ya kgutlang ka yona a le motlotlo ka yona, a ipeha di-profileng tsa hae, di-statuseng tsa hae hore o kile a ba marathoneng. Le lemong sena sa 2025 ho na le ba sentse ba ikwetla, ba kwetlisetsa ho ya marathoneng, empa maikemisetso a bona ha se le ho ya hlola hakalo. Ba sentse ba etsa di-appointment tsa ho etsa meet up somewhere, ba kopana kae dibakeng, ba inotswa, ba intsha, ba ja monate kae fela ka lebitso la hore ba ka hara ba balwang ba ilo matha. Ke bua taba ena ke shebile bokreste bo re leng bona. Mohi wa Sesotho Sermons and Programs, o mokreste, o modumedi, o ikana ka Jesu, o bitswa ka yena. Mme potso ena ke a e botsa, a na o mathela ho hlola kapa o kene kereke e le setumo fela sa hore Lesotho ke lefatshe la bodumedi, ke lefatshe la bokreste, kapa o kene setumong fela sa lelapa hore rona lapeng lena re ba kereke e itseng? A na o mathela ho hlola kapa o karolo ya khwaere ya kereke hobane fela o rata pina, hantle ha o karolo ya yona hobane tlholo o e lebeletseng e le ya ho iphumana o le lehodimong, kapa o karolo ya khwaere ena hobane o ena le nyanyaula yeo o tsamayang le yona, kapa yeo o bonanang le yona hantle ka nako ya ha le le khwaereng. Mme potso ena e ba bohlokwa, a na o mathela ho hlola ka tlholo e re shebileng ya hore ka le leng la matsatsi Kreste a tla re nkele ho yena, a tla re fe phomolo, a tla re fe bophelo bo sa feleng, hore o karolo, lebitso la hao le teng hara ditho tsa kereke, ha le teng fela o fuwe le boemo hara ditho tsa kereke. Ho na le maemo ao kereke e sa tsweleng pele e lebelletse hore boteng ba hao bo be teng. Ha o le siko ba tla be ba o letsetse fela. Potso ntse ke e botsa ngwaneso, a na o mathela ho hlola kapa o na le agenda yeo ka yona o e tsamaelang, yeo ha o ka wa e fumana kapa ha dintho di sa tsamaye ka moo o lebelletseng ka teng, o ka ba siyang le khwaereng, o ka ba siyang le kerekeng, o ka itulelang hae, o ka tlang hape ka Keresemese ya selemo se latelang? A na o mathela ho hlola na? Mme batho bana Paulos ha a bua ka bona ho ba Korinte, o ba hlalosetsa ka hore batho bana ba yang dintweng tsena tsa ho betana. Ke mona verse 25, hape e mong le e mong ya phehileng kgang ya ho betana. Mme ena papadi ena ya ho betana ke ena ya banna ba di tshika, ba di phaka, ba hahile mmele ya bona, mme ha ba kena ka lesakaneng lena leo ba tlo betana ka lona, o tla ba bona hore banna bana ba kwetlile, ba itlhophile, ba itukisitse. Moapostola ho ba Korinte o re o itima tsohle. Athe batho bana ba itimela ntho tsena tsohle hore fela ba tle ba fuwe setumo sa lefatshe lena, ba tle ba fuwe meqhaka e bolang ya lefatshe lena. Jwale o sheba nna le wena re le ba Kreste hore mona bodumeding ha re a tlela fela setumo, ha re a tlela fela lebitso, ha re a tlela fela ho thabisa letshwele, ha re a tlela fela hore re bonwe ka hara badumedi. Re tlameha ho kena, re mathele ho hlola, re tlameha ho bonwa re le ba yang dikerekeng, re mathela ho hlolwa. Mme taba ena e re nna e re ho nna le wena ho a makatsa hore e re le ba Kreste ebe ho fumanwa lehloyo le ntse le le teng fela Sontaha sa bata re sa lofe kapa re sa haellwe ho ya kerekeng, fela re bonwa ka diaparo tsa kereke, fela re bonwa re ntse re rwetse dintho tsa baprofeta ba rona, ka baruti ba rona, tsa baapostola ba rona, re ntse re di hakile hohle mmeleng, diaparong, dikoloing, re manamisitse, re di betjhe tsa baprofeta ba rona. Fela ditaba tseo re di etsang di etsa hore motho a ipotse hore a na eo o mathela ho hlola kapa o mpa nkile setumo
le lebitso fela. Mme potso ena e bohlokwa, a na o mathela ho hlola na? O re temaneng ya 26 ka mokgwa o jwalo le nna ha ke matha, o bua ka ena mona Paulus, ha ke mathe jwalo ka hoja ke tla tselela fela. O re ha ke mathe jwalo ka hoka ha ke na sepheo, ha ke na morero, ha ke na moralo wa ho ya finyella ho fumanwa ke tshepahala ke Jesu Kriste, e seng ke fumanwa ke tshepahala ke lona le ditho tsa kereke Korinte, e seng fela ke fumanwe ke tshepahala ke ba mpotapotileng, empa o teng ya ntjhebileng e le nyama hodimong. O re le ha ke lwana ha ke lwane jwalo ka hoja ke otlana le moya fela, ke a tseba hore re ntweng le Satane, re ntweng le manyelo ya lefifi, re ntweng le meya e bolotsana, re ntweng le manyeloi a e mobe, mme ba leka ka hohle hore kgelosa tumelong ya nnete, botshepehing bona ba nnete, leratong la sebele, ba lwanela hore tlosa mono. Jwale Paulus hore nna ke laya mmele wa ka, ke ithapisetsa ona, ke sebetsana le nthwena e le nama ena ya ka ena, ha ke dumelle ditakatsong tsa yona, ditshekamelong tsa yona, hobane ke na le sepheo sa hore ha ke mathe fela ke mathela tlholo, ha ke tsamaye fela ke tsamaela tlholo, ha ke hasefankgedi fela ho e hasetsa setumo, ho batla di-like tse ngata, ho batla di-subscriber tse ngata, ho batla di-follower tse ngata. Ke ruta le ho rera melaetsa ena hobane ke na le sepheo sa hore ke tle ke hlole. Mme potso ena e ntse ya ho wena ngwaneso, ha o ntso etsa subscribe ho Sesotho Sermons and Programs, ana o mathela ho hlola kapa setumo hore fela lebitso la hao le be teng ho di-subscriber tsa Sesotho Sermons, hore fela lebitso la hao le be teng o be follower? Empa potso ya ka ke hore na ho follower ha hao ho na le molemo o feng ho Sesotho Sermons? Subscription ya hao e na le thuso efe melaetseng e? Ha o le teng fela o le subscriber, ha ona mohla o sharang, ha ona mohla o etsang hore Sesotho Sermons e ke e trende, di-sermon tsena, dithero tsena di ke di fihlele metswalle ya hao, di fihlele ba lelapa la hao, di fihlele basebetsi mmoho, di fihle hohle moo tshusumetso ya hao e fihlang hona teng. O teng o le follower, o le subscriber, o teng ha ona le mohla o sharang, ha ona le mohla o mamelang dintho tsena tse ntseng di etswa mona. Ana o mathela ho hlola kapa tjhe? E re ke fetole mao ke bukeng ya Deuteronoma kgaolo ke ya 34 ke bala temana ya 4. Deuteronoma ke testamenteng ya kgale, kgaolo ke ya 34 le temana ke ya 4. Ka Senyesemane e tla re Deuteronomy chapter 34 verse 4. Re ya hona teng re ntse re kene tabeng ena, ana o mathela ho hlola. E re mona Deuteronomy 34 verse 4, Jehova a re ho yena, ke lona lefatshe leo ke le anetseng Abrahama, Isaka le Jakobo, ka re ke tla le neha ditloholo tsa lona. Ke o bontsha lona, o tle o le bone ka mahlo, empa o keke wa kena ho lona. Taba tsena di batla di hlokolosi, taba tsena di batla di tsitsipanya mmele, taba tsena di etsa hore motho a inahane hantle, a itsipe hore na ke utlwa hantle, ho thwe ho moshe ke o bontsha lona lefatshe lena, ke leo moshe yena a neng a ruta ka lona, hore lefatshe le teng la lebese le dinotshi, leo Jehova a le tshepisitseng bana ba hae. Moshe yena ebile yena moetapele ya tlileng ka efankgedi, ebile yena moapostola wa ho ntsha Baisraele Egepeta, empa ha ba le mathuleng a ho kena Kanana, lentswe le atla le re ho yena, wena o keke wa kena, o mathile, re bone fela tlholo o keke wa e fumana ya lefatshe lena, o tla bona ka mahlo, o keke wa kena teng. Ke botsa potso ena mmuhi ya Kgabane, ke o shebile hore ana wena o mathela ho hlola na? Sheba Moshe yeo a rutileng Baisraele ba leetong, e re ke re ho yena, Moshe ke monka jwalo ka e mong wa bathehi ba dikereke,
tse mabitso a tumileng eba ho thwe ho yena qetellong wa le bona lehodimo leo neng o bua ka lona ke lona leno fela wena o keke bo a kena ke tlo etsa fela hore o le bone empa ha e le ho beha leoto la hao wena o keke wa lebela o ka nna wa re ka baprofeta ba bang ba ntseng ba tla dikelellong tsa hao empa potso ena a na o mathela ho hlola e tla ho wena mmuhi wa ka kajeno hore na wena o mathela ho hlola na ana ha ona ba e bongwa batlang ho swaba batlang ho jwetswa mantswe a kang onana hore erubone o tsamaile ka seaparo ka dilemo lebitso la hao le bile teng kerekeng ka dilemo o bile motho ya neng a tsheptswa ya neng a bina khwaereng o bile motikone ya kgabane o bile moetapele wa batjha motle o bile moetapele wa bomme o bile moetapele wa bontate o bitswa ka dintho tsena kaofela empa botshepehi lerato la sebele modimo yenwa yo mo latetseng ha o ka wa mo bonahatsa o ne o matha hobane ho mathwa o ne o mathwa hobane le fashion o ne o mathwa hobane ho sena moo ka yang teng kapa o ne o matha ebile jwale nthwena o e kofella ka tsa hao moo o sa bonweng ebe o iketsetsa tsa hao mme potso ena e o lata hona mono moo o dulang teng moo o tshabelang teng moo o ikgothatsang le ba bang ba etsang dibe hore na o mathela ho hlola na e re ke e fete Morena Jesu ha bua le ba bang a ba kgothaletsa hore hela bomme le bontate se keng la mathang fela mathelang ho hlola o re bukeng ya Mateu kgaolo ya bosupa temana ke 21 ho ya 23 o re Morena Jesu ho ba bang ha ba kgothatsa hore hlokomelang se ka mathang fela se ka iphumanang le karolo ya dimathi fela sepheo sa lona e se ho hlola mathelang ho hlola o re ho Mateu kgaolo ya bosupa temana 21 ho isa temaneng ya 23 ha se bohle ba reng ho nna morena ba tlang ho kena mmusong wa mahodimo o re Kriste hlokomelang taba ena ya hore morena ho nna ha se taba e tla o kenya lehodimong o tjho jwalo mona Kriste ho balatedi ba mokotapotileng e tswa ha o bala di-gospel tsena kapa diefangeli tsena di tla o jwetsa hore hohle mo Jesu a neng a le hona teng o ne a potuwe ke matshwele o ne a ena le batho ba neng ba mokoti ba bangata jwale ba etla ho yena ntse ba re rabi ntse ba moruti ntse ba re morena ba ntse ba dintho tsena ba di etsa kaofela jwale Christ o bua mantswe yana ho bona hore ha se bohle ba reng ho nna morena ba tlang ho kena mmusong wa mahodimo temana ha e qetella ere empa ho tla kena ya etsang thato ya ntate ya mahodimong mme potso ena e hlentse ba bohlokwa ho ya pele ana o mathela ho hlola na kapa wena o ya mathelang setumo wena o ya mathelang uniform o ya mathelang mokgatlo o ya mathelang ho socialize o ya mathelang hore fela o be karolo ya sehlopha hlokomela mantsweng a Jesu Kriste ho barutuwa ba hae o re ho bona ha se bohle ba reng ho nna morena ba tlang ho kena teng utlwa o re nka taba tsa tsatsi lela la bofelo tsatsing leo o re temaneng ya 22 tsatsing leo ba bangata ba tla re ho nna morena na ha re ka ra profeta ka lebitso la hao na ha re ka ra leleka batemona ka lebitso la hao na ha re ka ra etsa mehlolo e mengata ka lebitso la hao na ngwaneso mehlolo ha e bolele ho ya lehodimo mehlolo ha e bolele hore o tla kena empa mehlolo e ka ba karolo ye nngwe ye o ka wa botswang kapa ya ba o qetella o a rajwa ka yona ha o sa etse thato ya modimo mme tabena ha o e kopanya mona ntse e re ho a kgoneha hore motho a etse mehlolo fela a se thatong ya modimo ho a etsahala hore motho a fodise fela a se thatong ya modimo ho a etsahala temana ena e balang e re fa ntweng hore hela se ke wa hlollwa ka hore motho o fodisitse kapa motho o fodile kae ka lebitso la Jesu wa re jonna we e ka nna ba modimo teng mona di a etsahala fela ho ha se bopaki ba hore yeo
o mathela ho hlola. Temana mashome a metso e meraro. Mohlang oo ke tla ba bolella pepeneneng ke re ha ke a ka le tseba le mehla, ntlohele lona ba sebetsang bokgopo. Kreste o re mona ke tla le araba le le mono, ebe ke re ho lona ha ke le tsebe. Batho ebe ba tlisa bopaki o ba utlwe le diyalemoyeng le diyalemoya ponong mona ba ntse ba letsa hore pakana Jesu o le etseditseng, pakana mang o le etseditseng. Ke re ha se taba e tlo fella mona, e tlo ya le ka pele ho Jesu. Ho bitswe tsona di batho bana ho tlo le tlo paka lona, le ile la fodiswa ka lebitso la Jesu. Tlo le tlo paka lona, le leleketswe matimona a le imetse. Tlo le tlo paka hobane jwale Jesu ke enwa o a re hana, o re ha re tsebe fela re ne re tumme. Diyalemoya di tletse rona, di-Facebook di tletse rona, YouTube di tletse rona, hohle ho duma rona, empa re hlollwa ka jeno. O re enwa Jesu ha re tsebe. Tlo le tlo mo pakela, ba tla e ba fihla. Temana 22 e re wa tseba ke bana, re ne re ba fodisa ka lebitso la hao, re ba thusitse ka lebitso la hao. Temana 23 Jesu o re empa ha ke le tsebe, ka nnete ntloheleng, tlohang ho nna. Kore ekare ke a bona ka nako eno ha ba Kreste ba fupuhela baruti ba bona, ba Kreste ba fupuhela baefangedi ba bona, ba Kreste ba tsohela bo fada matla, ba Kreste ba futua ba mula bo ntate matla. Wa tseba ba tsohela matla hobane jwale ba re kante le re thetsitse nako e telele. Ho tla jwang ka jeno ha Kreste a re ha re tsebe, ebile ka ho fetisisa ha a tsebe lona. O re temaneng e nngwe re ba Luka kgaolo ke ya mashome kgaolo ya 13, Luka kgaolo ke 13, temana ke ya 25. Luka kgaolo ke 13. Jason tsa tswela pele a bua taba tse ding mona, haholo a shebile pele kwana mo re yang re lebile teng. Mohi ke a lakatsa, ke tabatabelo ya ka hore hle o mathe fela o mathele ho hlola. Ke tabatabelo ya ka hore e kene kereke fela e ska ba boikaketsi. Ke tabatabelo ya ka hle fela hore o be le lebitso la barutwa ba Jesu fela e ska ba boikaketsi. Ke tabatabelo ya ka, mme molaetsa ona o reng ana o mathela ho hlola ha wa rerelwa ho hobosa mang kapo mang, empa e le boipiletso bo reng a re matheng, re mathele tlhong. Luka kgaolo ya 13 temana ke ya 25. Re qala ho yona, re tla ya fihla ho ya 28. Luka kgaolo ke ya 13 re qala temaneng ya 25. O re mona morena Jesu e tla re monga ntlo ha a se a tsohile, be a kwetse monyako, lona le tla qala ho ema ka ntle le ho kokota monyako, le re morena, morena, re bulele. Mme o tla araba a re ho lona ha ke le tsebe moo le tswang teng. Papiso ke eo Jesu a fanang ka yona hore lehodimo le o le tshwantsha le monga ntlo ena eo e tla re ha a tsohile a kwetse monyako, a kwaletse batho ba sakang ba etsa thato le ho utlwa memo ya lehodimo ka nepo, le ho etsa ho latela hore na nako ya lehodimo ba ne ba e fuwe jwang. O re ba tla fihla ba thole ho kwetse, ba thole ho uwe, e re ha ba fihla ba kokota ba re morena, morena, re bulele. Jwale karabo temaneng e 25 e hlaha e re le bo mang ha ke le tsebe, ha ke le tsebe hore na le bo mang, ntsweleng ka ntlo kapa sutha mona. E tla ba la temana 26 hore e tla ba hona le qalang hore re kile ra ja ra ba ra nwa re na le wena, mme o rutile diterateng tsa metse ya rona, ba fana ka dikarabo, ba tlisa mapati, ba re hei mohlomong ba bang ba bana ba neng ba ba pakela kapa ba tsamaya le bona ba tla ba lata kwana, wena monna mpakela hore re ne re tsamaya leeto lena le wena, ministry wa rona wa tsejwa, o no bile o bitswa ka lebitso le mamang. He ntate le tete, ke thapelo ya ka ntate hore le rona re se ka fetoha ba tlang ho kwallwa ka ntle tjena, ebe re sentse re re ministry wa rona wa Sesotho Sermons and Programs
o ne o phatlalatsa sabata le sabata, e ba re kwaletswe ka ntle, e ba ho thwe ha re tsebe. Re tlameha ho sebetsa ka thata ntate hore ka ministry ona re bontshe hore re mathela ho hlola. Ka ministry ona re bontshe hore ha re mathe fela hobane di-ministry di etswa, re matha mo re mathela ho hlola. Mme ha re botswa potso ena hobane ehlile rona e tla ho rona, a na o mathela ho hlola na? Re arabe ka phatla tse phahameng hore ka mohau wa Modimo re mathela ho hlola, mme re batla ho balwa hara bahlodi. Hore e tle se ka re ha o thwe ha re fihla mana ba re se re ne re sa fose, re ne re sa phetse, re ne re batla bareri kwana le kwana hobane sepheo sa rona e ne e le ho hlola, ebe re se re sebeletsa ho etsa bopaki ba nyewe e re hlotseng ha Temana 27. Mme o tla re ke a le bolella ke re ha ke tsebe hore na le ba hokae, ntloheleng lona bohle ba etsang ho sa lokang. Mmuhi wa Sesotho Sermons and Prophets, ha o sa etse thapo ya Modimo, ha o sa boloke molao wa Modimo, seo Bebele re tolokang sona ke hore re etsa ho sa lokang, ho sa tsotellehe hore na re fodisa batho, re leleka matemona. Ha re fela re se thatong ya Modimo, seno seo re se etsang se wela ka hara karolo ya dintho tseo ho thweng re etsa tse sa lokang, hobane hona le mo re tlotseng molao wa Modimo hona teng, mo re sa emeng hantle le Modimo hona teng. Potso ena, a na o mathela ho hlola? E re ho wena itjhebe, itlhatlhobe, itekole, itemohe, ipatle hore na ehlile e le nnete o mathela ho hlola kapa o matha e le setumo. Ke kopa ho nka temana e nngwe, mohlomong ke be ke re ke a o qetela hle mmuhi wa ka, re etse thapelo, mme ke tla kopa hore ha re tlo etsa thapelo o hlo o arabe, o kope Modimo o thuse hore o mathele ho hlola. Luka kgaolo ke ya 6, temana ke ya 27. Luka kgaolo ke ya 6, ke bala temana 46. Luka kgaolo ke ya 6, ke bala temana ya 46. O re mona Luka ke Morena Jesu, na le mpitsetsang morena, kanthe ha le etse tseo ke di bolelang. Na le mpitsetsang morena, kanthe ha le etse tseo ke di bolelang. Ke Jesu Kriste o re taba ya hore a bitswa morena kannete o kgathetse ke yona. O utlwile ke taba ho bitsa kwa fela batho ba mmitsang morena ebe ha ba etse thato ya hae. Batho ba mmitsang morena ha ba na lerato. Batho ba mmitsang morena ke ba ikaketsi. Batho ba mmitsang morena le mopholosi wa bona ke ba lonya, ke ba lehloyo, ke ba hlokang mohau, ke ba mona, ke ba leshano. Kriste o re kobaneng le mpitsa morena fela le sa etse thato ya ka, fela le sa etse lentswe la ka, fela le sa ye ka moo ke le bolellang ka teng. E tobile wena mmuhi ya kgabane taba ena hore na o bitsa Kriste morena, o bile o etsa thato ya hae na? Mme ke batla ho rapela le wena hore haeba o re ntate ke tlo o bitsa morena le morena ebile ke etsa thato ya hao, ke tlo rapela le wena hobane ho bohlokwa hore nna le wena re mathe lephallong lena, re mathela tlholo. Nna le wena re mathe lephallong lena, re se ke ra le mathela bosawana, re se ke ra le mathela setumo, re se ke ra le mathela fela hobane ho mathwa, empa re mathele ho hlola. Kriste ho bitse morena ebile re etsa thato ya hao. Ke batla ho etsa thapelo le wena mmuhi hore ha o etsa qeto ena ya hore ha o batle ho fumanwa hara dimathi tse sa ikemisetsang ho hlola, o tswe hara tsona, kapa le haeba o le ka hara tsona o bonahale ka tumelo ya hao e sa thekeseleng, o bonahale hore wena pula ena
e sane o mathela tlholo, maemo a dumela a sa dumele o mathela tlholo, o ratwa o sa ratwe o mathela tlholo, o utlwa o sa utlwe o mathela tlholo, e ka ba o amoheleha kapa ha o amohelehe fela o mathela tlholo, o tutse nneteng ya lentswe la Modimo, ha o mathe fela o mathela tlholo. O bitsa morena ebile o etsa seo a reng o se etse. Ke etsa thapelo le wena mmoloki wa rona, re a leboha ka lentswe la hao, hobane ntate a rona thapameng ena lentswe la hao le tla ho rona ka potso e reng ana o mathela ho hlola na. Mmoloki wa rona re thuse, re ke re mathele ho hlola. Ntate a rona re bile teng kapa mabitso a rona a ngotswe, re bile dikarolo tsa mekgatlo ya kereke, re karolo tsa dihlopha tsa kereke, re karolo tsa ministry ka mefuta, empa re thuse, re ke re mathele ho hlola. Re ke re be moo Modimo wa rona, e seng ka lebaka la bolatedi, e seng ka lebaka la setumo, e seng ka lebaka la ho batla ho opelwa diatla, empa re etse tsena hobane le wena Modimo ya re laelang hore re etse jwalo. Re thuse, re etse thapo ya hao, re thuse Modimo wa rona, re etse thato ya hao, hobane re a ithuta hore ha se fela ho bitsa morena le mopholosi, empa ha re sa etse thato ya hao lehodimong re keke ra kena. Mme lentswe la hao le re bolelletse ho kena fela ya etsang thato ya ntate ya mahodimong. Modimo wa ka, re a leboha ka bebele ya hao, ka lentswe la hao re le badile, mme mmohi ke enwa ya reng a thuseke, a tle a mathe le hona ho mathela tlholo ka lebitso la Jesu. Re thuse morena wa re rapella le ministry ona, Sesotho Sermon Says Programs, hore le ona ministry ona morena a o mathele ho hlola ka lebitso la Jesu. Ke rapella le motsamaiso wa program letsatsing la kajeno, Ntate Thapelo Letete, hore le yena botsamaising ba hae ba mananeo lena a mathele tlholo. Ke rapella lapa la hae morena, ke rapella basebetsi mmoho le yena mona Sesotho Sermons and Programs, ke rapella le basebetsi ba hae moo a leng teng ka tshebetso. Ntate re thuse, re mathele ho hlola jwalo ka Paulosi, le nna ke a ipeha Modimo wa ka, nthuse ke mathe, ke rere dithero tsena, e se ke ya re ha ke se ke di rerile jwalo ka Paulosi ya bolela ya ba nna ke kwallwa ka ntle. Thuse ntate le nna, e re ha ke ntse ke re ana o mathela tlholo, ke be ya arabang le nna potso e tshwanang hore ntate ka thuso le ka mohau wa hao ke mathela tlholo. Re fe matla Modimo wa rona, re a kopa ka Kristo Jesu, e mong le e mong wa rona a tla fihlele tlholo selemong sena sa 2025, mererong ya hae, meralong ya hae, katleho e be teng ka lebitso la Jesu selemong sa 2025. Re a kopa ka Kristo morena, amen, amen. Ke a leboha Ntate Letete, kgotso e be le wena. Amen, amen. Ra leboha hle moruti wa rona, ehle o e beile selomong hore na re mathela ho hlola na. Na re mathela ho hlola, mme o ile a bona ke ile ka potlaka hore ke tle ke o fe netefatso ya hore ho o etsang ke ho mathela ho hlola. Haeba ba bang ba moifo wa heso, banna ba heso le kgaitsedi ya rona mme Mamojela ba mathela ho mosele, ke hobane ba sa mpolella. Nna ke tseba re mathela ho hlola moo. Tseo tse ding ke bang ba di matha, o bontsha ba matha tse ding di sele. Nna belo le ke leng ho lona moruti ke la hore re mathele ho hlola. Amen. Amen. Mohi ye motle wa Sesotho Sermons, so mo utlwile moruti ke eno, taba tsa hae di hlakile, o di beile ka tsela eo e utlwahalang eo a di behang selomong. Ha o qalwa selemo se setjha tjena, I think it is time, it is a timely message o hlileng o batlang hore motho a etse introspect, motho a ka itekola, a itlhatlhobe hore na mona moo leng teng ke hobane fela ho le monate na ha o ntso na le batho, kapo e hlile o tlile mona hobane o batla ho tlatla fumana tlholo e leng ho a fihla lehodimong na. E re ke o lebohe moruti wa ka ka nako e iphileng yona le nako o dulang o ipha yona hore o tlo etsa mosebetsi ona
mme ka nnete Morena Modimo a dula ntse a hlonolofaditse wena le lelapa la hao le bosebeletsi ba hao hohle moo ntsong o sebetsa teng. a le bona ntate. Ka nnete ruri e re ke lebohe le wena he mohi e motle ya dulang a re tshehetsa, a dula ena le rona beke le beke, ya ntseng a re mametse le letsatsing lena. Re re Morena Modimo a nne a o hlonolofatse ha ditaba tsena o ntso o di nyanya, o ntso o di nka, o ntso o phela ka tsona beke le beke le letsatsi le letsatsi. Se ka Morena Modimo a ka o fa matla le bohlale ba hore nnete yena o e kenye tshebetsong bophelong ba hao. Ka moraka ka mona ke na le ba haeso moifo wa ka ke bao ba se ile ka ba bitsa bao ke dumelang kaofela re mathela hlolo le bona, ke kgaitsedi ya rona ke ya o Simang Mojela Selebalo, ke ntate Seiso Mokuditi, ke ntate Moribe Lethapa. Baholo ba ka ke a le leboha ha ntse le re tsheditse le ntse le tsamaya le rona ka morao ka mona. Ya reng ho wena madume ho fihlela nako e tlang ha re teana hape ka tsela e tshwanang ka nako e tshwanang, kwa hawa ka mehla ke thapelwa le tete, ke le tete la mohale, ke mohale wa Mokgatjhane Dikgomo.